A misliš ovo na dvojici? Pa dobro. Ajde, Čoki! Čoki, bravo. Ti ćeš dobar Brazilac, jel ne? A, trenere. Ne, ima da kažem. Uci mu Kimon! Pazi čuk! Okreći, Čortane. Bravo! Bravo, majstor! Ko je ubica? Čorti, brate. Kako budala, jebate, nemoj znati. Ko kralj, jebate? A brate, dugo je bio, naravno. Nije sudio vidio. Što se koliko čeka, znaš? Kako ga uradi, brate? Ovo ide na BJJ Times, definitivno. Bravo, dečko, bravo! Bravo, Čoki! Sam ti rekao. Čorti, ko te to učio, Šiča? Kakav kralj, ja ne mogu da verujem. Malo pre udari.